page 332 et 333 ka tafsir al-Qur'an de sura 22 suratul hajj makkiyatun. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayuhan nas kono yimbe ittaqu rabbakum hule jomimo. Inna zalzalata sa'ati andeno dillango darngal shay'un ko hunde azimun mawnude. Yawma tarawna nyande yidon darngal tadhalu welsindoto kullu murdi'atin kala muyni naykun amma arda'at gayko ko woni muyninde ko. Wa tad'u jibinay kullu dhati hamlin kala jomiraadu reedu hamlaha reedu mundum. Wa taranna saya yimbe ben sukara harahibe way wasulbe wa ma hum konarabe wa nalibi sukara sulube walakin nakoni tun adabal laylati allade shadidun hidetidi. Wa minan nas najia yimbe be man yujadilu amman wenja fillahi alla bi ghairi ilmin ko aldae gandal wa yattabi hara on tigino jokka kulla shaytan kala shaytaniru maridin murtundu kutiba farlama le alayhi e hore mayru annahu koni man tawallahu kala weldududo e mayru fa annahu no kayru yudillu ndu majjina yontiki wa yahdihi ndu fewnaymo ila adabi sayir faade lette hubbunga. Ya ayuhan nas kono yimbe in kuntum sallatke fi raybin hidon e nder sikkitare min albati immorde ngal immital fa inna min khalaqnakum min tagi o min turabin immorde mbumbulaydi tuma min nutfati refti immorde tobbere maniyu thumma min alaqati refti immorde heddere jiijam thumma min mudghati refti immorde huyre mukhallaqatin wengande wa ghayri mukhallaqatin ende wengaka mukhallaqatin tagande wa ghayri mukhallaqatin ende tagaka fo modum no selli lino bayina lakum fiyo men bangina on wa nuqirru midin yibina fil arhami kandi redu ha hewta jibine mana sha kon men yidi ila ajrin ha ila jal musamman wi angal thumma nukhrijukum reftu men yaltina on tiflan harakum penhum thumma litablughu reftu fi on yotto ashuddakum e sagatalankakum on wa minkum no mom man yutawaffa kadi on hunnetedo on waretedo ka bobo yagal wa minkum hino e modon man yuraddu on mon rutte ila ardalil umri ha ka buri jasude e ngurdam likay la ya'lama fi wa taw andu min baadi ilmin immorde baaw gandal ko anduno kon shay'an hay e hunde. Wa taral arda ay leydi ndin hamidatan harako ndi fendindi awale goy ko ndi yorundi fa ida anzalna simen jippini alayha e hore mayri alma andi yandan ihtazzat ndi jura warabat ndi juufa wa ambatat ndi fudina min kulli zawjin immorde kala noneji bahiji labadi wayli ten dalika ko dum bi anna Allah sabu Allah huwa al-haqqu kanko ne gonga wa annahu no kanko Allah yuhyi al-mauta wa nurnito maybe ben wa annahu no kanko Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in do kala no kadin ko wawdo wa anna sa'ata e wonde darngal atiyatun ko arangal nani la rayba fiha sikko ala maggal wa anna Allah e wonde Allah yabathu immintina imam fil qubur be mon be ka kaburuji. Wa minan nas najia yimbe be man yujadilu amman wenja fillahi fi Allah bi ghairi ilmin ko alday gandal wala hudan wana jokkugol pewal wala kitabin wana tippugol e deftere munirin ndaygunde saniyata mo poda etifihi leggal dane makko ngal li dilla fi yo majjimi ben an sabilillahi bantugol lawol Allah ngol law ina wodani on don fi dunya kaduna khizyun wirtere wono diku e kadimi medino yema yawmal qiyamati nyande darngal adabal hariq lette wolde dalika ko wadi dum bima qaddamat ko sabu ko ardini yadaka juude maada den wa anna Allah e kadi sabu Allah laysa onal bi zallamin ko to nyowli abidi jiyabe ben minan nas no jiya yimbe be man ya'budullah monorewa Allah ala harfin e do sera fa in aswaba sebi mo khairu mojjere itman nabi o de dina kan e dewangal fa in aswaba tustay woni hebi mo fitnatun fitna in qalaba urutto o waylito ala waji e hore yeso makko gon khasira dunya enele o do perdi aduna wal akhirata ila haram dalika dum do wal khusranul mubin ko dum do woni perde bangudi din yad'u kanko Allah yad'u one do perdu do himo rewa min doni lay ko hewta Allah ma la yadurruhu konko lorratamo si o rewale wa ma la yanfa'uhu konko nafatamo kadi suri dalika dum do huwa dalal kun doni majjere al bayidu itinde nen e pewal yado himo rewa laman darruhu ummata Allah ko lorra mun on to de na agarabu uri badade min nafi di nafa mun kan
wala bi'sal mawla boni gido wala bi'sal ashir boni wuritaado. inna allaha andena allah yudkhilu alladhina anada ben amanu gomni ma'amilu salati be golle moƴƴi jannatin ngasela tajrino ila min ta aljannaji tajrino ila min ta sengole majjala naru candi. inna allaha andena allah yaf'al yuma huwa ma yuridu konko falahu man kana kala latido yazunnu musikka allah yansurahu allah wonde allah wallatamo fi dunya ka aduna wal akhirati kala hara ene hare ko wadata fal yamdudu hara yo humu yo fontu bisababin boggol ila sama ifade ka sama yo jawka kammudo o huma boggol ton o wengo e maggol thumma liqa tarifti o tajangol o accito yahaka leydi fal yanzur o ndara hal yudhibanna kaidu tawsi fere makko den don nde o wadi do si den don